Došli kroz Varšavan. Ja. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas snimamo Crossbar Challenge sa... Eto, snimamo Crossbar Challenge i naravno, ko izgubi, udari se pička ti materno. Ko izgubi dobit će jaje u glavu. Danas tu imamo specijalno Miću i Benju, tako da Crossbar ma da bude jak. Što si glup, Alati? Što si glup? Što si glup, dođi vam. Dođi vam. Ako ste novi na kanal, lajkujte video i preplazili na kanal. Gađamo prečku po 3 puta. Što to radiš za mene? Pokazujem na tebi. Gađamo prečku 3 puta i koje najmanje puta pogodi, on dobije... Sale, lopte, mansa sjena! I on dobije jaje u glavu, tako da kreć. Ajde, bolan! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Ovo je zagrijali, kako je. 3, 2, 1, go! Sad je treći put, ako pogodim pobjeda 100%. Evo ga titim, tito ga i titim. A šta sad, koji ima najmanje? Sad će blaga! Koji ima najmanje? 2 puta sam pogodio, 3 puta, tako da ekstra. Nećeš dobiti jaje u glavu, vjerovatno. Ajde. Ništa. Benjo, ništa. 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 Samo Benjo pogodi Benja jaje u glavu. Mislim minuti snimaj, prikaš ovo. Aj reci kakva je reakcija. Nije. Treba izgubiti, izvadio se tako da kaj. Ko? Ja. Ja. Ajde. Benju i Mirala nisu pogodili nijednom, tako da oni ponovo gađaju. Po 3 puta opet. Bila himne šita, Ništa. I am the one, the way your son don't need a gun. Kakva je reakcija, Benjamini? Aha. Ha? Sigurno. Ništa. Pa to nije što. Evo rekao je da će 3 od 3, je li istina? Ja, 3, a promašiti. Znam. Možda ovako, evo. Joj, Allah, dragi. Molim te. Ajde. Aha, Benju! Bog te vas umenja, aj ti igram ako pogodiš 2 put. Ako pogodim 2 put, ja i ti igram. Ga. Si Boga mi prvi. Evo ga, ne smije da dobije jaje u glavu. Skini majku. Ajde, snima Miću. Onda hajde skida. Ti mu ga lijepit. Niješ ti, aj. Ajmo neću. Nećeš ništa, vraćaj se. Ostaje, ali ostaje. Brate, pošto smo... Ajde, bola! Pošto smo oba dva pogodili. Mi samo za sreće imali, ništa više. Po 2 puta gađamo, ko će Benju gađati. Boli me kurac. Vidi da ne, bolje da si imao sreći. Da, nema sad 3 od 3 pogodim. Ako pogodim 3 od 3, ja vam lijepi, aj.
A jebu ga. Pogodio! Nešto! Oj, ne smije. A što ne smiješ? Šta resi ljudima u kameru? Ne smije. Ne smije, Poslije. ne smije dobiti jaje. Neće. Ajde bala, nemoj sad, ideš kući onako. Benjo, ne budi pić. Eto ljudi, Benjo neće da dobije jaje u glavu. Točno i ne smije. Evo ga ide kući. Benju! Eto, ne smije jaje u glavu, otišao je kući. Distrek pravimo. Pravi distrek na njih. I eto ga ljudi, idemo kući, igrali smo lopte malo, tako je da Benjo ne smije da dobije jaje u glavu. Ovaj put je izgubio i ne smije da dobije jaje u glavu. Neka ga prije nije on dobije, ne smije ga da dobije. Tako je da eto, čao. Vidite sljedeći klipu, subscribe-ajte se na kanal.